Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagkapantay ta nga aso, nanang. Jakman amaw anak ka, basta simang po mo laang dito'y balay. Anya? Wain, diyak mo amaw no sa dino tinagap-gapuan na dayta. Intulod mo ko maidya barangay hall, nanang. Awan ti tao ije barangay hall itay. Iso nga inyawid ko pa ilaang. Ay padasam tuman nga ipus iti fishbawk anak ka. Mga no makita mo iti aking kukwa. Madamdaman to, nanang. Sa pa'y madlaw nga imported nga asaw anak ka. Siguradaw, dakil ti bayad na dayta. Wan nga ron, nanang. Ada breed na. Nangina dayta numayla ko, nanang. Wan, isuanas ka na may sublita iti pudpud now nga akin kukwa. Ang mga numasapol pa'y adugfaw ti maipakan iti dayta anak ka. Daytakit din, nanang. Marilene, nakitam ka day ti impus ti taga kabangibang a barangay. Ay nawaw. Anya timpos daya, Mari Anje. Ada ka no ti aso asim mangput iji balayda. Aya? Un maray, madlaw nga imported day jay nga aso. Ada breed na. No, maila ko day jay, sigurado mayat mo ti presyo na maray. Anya nga ron ti aramiden ta, Maray. Ay maray, alaun ta day jay nga aso. Ah? Kasanumat, Maray. Ang mga numadlaw da nga gululbod ta, Maray. Ay saan to ang mapasamak day ta maray. Lalaingon ta ti sumungbat no ada agsaludsod maray. Anya pa ilang ron ti urayam ngay, Maray. Ag-message kan kwa na Ay, wun maray, wun. Mga rami daklaang iti dami account ko. Tadyak kaya't nga usaran ti Facebook account ko, maray. Ha? Narigatay. Mary anak, saan ka kadipay analpas? Saan pa'y, nanang? Kay rugrugik pa'y lang ti agdigos. Ay kaagawaam nga rud anak ka, tanay. Agsasarunaw, ti umaw-awag ken ka. Dagulit ba't dagita, nanang? Jakon mabilang, numano ti mangibagbag ang akin. Kukwa iti aso asin mangpot dito'y balay. Ay, nukas ta nga road. Naskain nga agbalinta nga istriktaw, anak ko. Naska na maisublay day ta nga aso iti pudnaw nga akin kukwa. Pagsaritaan tanto kalpasan ti panagdigos ko, nanang. Ala-ala nga raw. Sige. Tagluto akpay nga raw iti pangrabyanta. No, ada umay dito'y balay, nanang. Diyo ititad adagos day ta nga aso. Kasanungay anak ko. Wen tapag-interesan mat ti daduma. Awan mat nga rod ti maitada prueba ako kada day ta nga aso. Ay, kasanunga ro din daytan anak ko. No, ada umay dito'y balay kat maira na nga awanak. Dawatan yo iti prueba, nanang. Uray ladawan laeng. Wen anak ko. Bareng makita mo ti pudno nga akin kukwa ti Facebook post ko. Kat umay nanto alaan. Narigat na no sa bali at tao ti pangisublian tayo. Kaasimat day ta nga aso, nanang.
Amangan no anya ti aramidan dagiti mang tagtagik kwa iti sandam at ako kwa. Ay, win Ay, wang kayam. Ada ka din ni Kapitan ije barangay hall. Awan pa'y nga rod, nanang. Kumusta ngay, Mari Anjay? Inawagam ka din ni Mere di takabangibang a barangay. Di pa'y kalman nga awagak, Maray. Di na mo sungsumpatan. Nag-post pa'y. Datayo ka no ti mapan mangkita iti ayanda. Ay kat mapantan, Mare. Mano nga aldawan, ngam saan pa'y nga inala ti akin ko kwa iti dayjay nga asong. Ay, day tangarod kat, Maray. Sayang dayjay. Ay, nawaw. Kaano nga rod ang mapantangay, Mare? Kaano ti day off mo, Maray? Inton umaya Sabado, Mare. O di mapantain ton Sabado, Maray. Mabalinlat ta, Mare. Nga, sakbay ang mapanta. Planwintaan na imbag. No kasano, ti ikastata. Tapno agbaligi ta iti plano ta, Maray. Anya man ang plano yu iti kumarim, Anjay, bakit? Plano? No? Anya plano mo ti sasawam di talakay? Di ka man agin di mo dita. Nangag ko tinagsaritaan yu iti kumarim itay. Ay, nawaw? Awan day jay, dulpo lakay. Eh, kita ama, abang ano kalukwan man rin ta. Kalukwan nga. Kamali ti pampanunutom lakay. Sigurado lang. Win ka day. Danag mo na ya. Jak kay at ti may babain manan. Ay, apo. Win ko naklangaro din. Paulit-ulit ka mo. Sirang plaka ka mo. Agtugaw ka ki day. Tamang idasarak iti kanam. Bisin mo lang day talakay. Manungal daw iti napalabas nga mawa mo ti umay mangala iti dayta nga asawan akaw. Eh, wen nga rod, nanang. Naibos man ng ti dog food a ginatang ko. Adala tamat dagiti agchat-chat ka nagti-text kanyak. Amagan no may samot kadakwada ti akin ko iti dayta nga asaw anak ko. Iso na lang ta dami account mo ti daduma. Diya daduma, no ibagak amang ipakita da iti prueba ako kwa dati aso, umatras damatan. Ay, adamo laang ti imay dito'y balay, itay. Anya ti kunada ngay, nanang. Nagasam, imbaon ka no ti boss da amang nga ala iti asaw. Boss? Wen, anak ko. Pulis ka no nga min ti boss da. Kay saan ang makaumay. Isuan nang ibaon iti umay mangala. Naimbag man, padiyo inted, nanang. Ay, wala. Tawa mo ti maipakita na nga urayan niya a prueba na. Duma, nurse, doktor, kun amin na trabaho dita. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao itananang. Uray saan da ako kwa, tagi ko anda. Anya ka tano, ibagamlaangan iti dayjay amere nga isabat na ti asaw, ijay sentro, Mari Anjay. Tapno saan tan nga gastos iti plete, saan ta pa'y mabannog. Ay, wun nga paisuan niya. Tapno saan ta na mapan iti ayanda, Mare. Kayat na nga ta, akas ta, Mare. Padasam nga awagan Nagteksak itayon, Mare. Urayin talaangan at i-reply na. Ay, mapanan ti oras, Mare. Ay, Mare, lodanak man nga raw tawagak. Mala, i-type mo ti number mo, Mare. I-type nga awag dahito yung tao. Sumbatam Mary anak ko. Dagulit nga rod, nanang. Ibagakmat nga umay dalatan dito'y balay. Ay, abangan no, saan da mo nga amutidalan nga umay dito, anak ko. Imposible, nanang. Nalakalaang matamabirukan dito'y balay. Demanding pa nga rod dito'y nanang. Ti kayat na, isabat ko ije sentro. Ay, nawaw. Sika pa yan ti aggastos, Day nga rod, nanang.
Urayim latan no adda ti umay anak ko. No talaga nga isutipod na nga akin kuka, ay anusan na ati umay dito'y balay. Pudno launay, nanang. Apo talaga ang maruruda. Relax lang, Mari Angie. Ay, makapasuron mo't dayta. Anya ti kunana aya, Mare. Di mo tin ag-reply, Mare. Naawagak mo't, di na mo't angatan. Kasano nga rudin ngay dayta, Mare? Ay, Mare, masapol ang mapanta iti ayanda. No, ag-interview da ngay. Ay, padasan ta asong bata na, Mare. Anyat amom, ang mga makatsamba ta. Masungbatan ta, dagiti saludsudasa na ya. Unmat kit diya. Ag-practice ta pa'y nga ron sakbay amapanta. Tapno saan nga agkakanat ti ibagbagata ijay, Mare. Addatan dito'y balay damere, Mare. Mare, ang tuktuktan. Siya kung tagtuktok. Sikat yung makisarita, Mare. Ay, nawaw. Ay, saan ang mabalin, Mare? Apay, kumasaan ngay. Anda aklaan mo dito'y. Ay, sus. Naskan nga agtinulong ta, Mare. Ay, Wan. Hindi na minsan nga aldaw. At dati si mangput nga aso dito'y balay. Mabalin ka di ang makita, nana? No, aso yu day, jay. Mabalin ka day nga i-describe yaw ti matana. No, at dati prueba yaw, akas kuma iti ladawan, na nasaysaya at manan, anak ka. Ay, nawaw. Apaya ka sa pulan pa lang ti prueba, nana. Ay, wan nga rod, nana. Kat aso mati kumarik day ta. Man, ano nga min ayan, no, ito diulatan iti gayem ko day ta nga aso, nana. Ay, saan ang mabalay, nakong. Talaga nga istrikto kami. Saan basta-basta ma-release day nga asaw. Iti anya ko maaga po asaan yung nga i-release ngay. Ma-release laeng no adda ti maipakita yung aladawan wenno anyaman amang ipanegneg ako kwayo day nga asaw, nakong. Ibagam man no niya ti kulay ti asom ang mapukpukaw, Mare. I-describe mo, tapno malpasan. Adati kasla tuldok. Anang isit iti asidog ti mata na. Pasensya kayo nga sana kasta ti mata ti asaw asimmang po dito'y balay. Ay, kwa nana. Nabayag nga minon day jay, iso saanan ang malagip ti gayem ko. Ay, pasensya kayo. Ay, nalabas kayo mat, nana. Kaslasaan kay amakarik namat. Kitain nyo akit nalidayan ti gayem ko. Alamon, nabayagan na jak nagit-kita ti asok, nana. Ay, pasensya kayo. Angam talaga asaan ka nga i-release day nga asaw. Kumusta ngay, nanang? Ada ka din ay pakita da, aladawan ka da kayo? Ay, day tangarod ko, anak ko. Ipilit da nga alain day nga asaw. Ang awam mo nga raw ti maipakita da prueba ako kwada day nga asaw. Anya ngay timbagayo kadakwada, nanang? Ay, saan ko nga intay? Narigatan. Tapno saan tayo na marigatan, nanang? I-turn over tanday nga aso iti barangay hall. Sigurado nga dati may tulong da kapitan. Kan amang nalaklak ka mabirukan ti pudno nga akin kuko iti dayjay nga aso. No tumulong ti barangay, nanang. Apay, simmang ka din ni kapitan, anak ko. O, nanang. Simmang pat idikalman. Ay, nasaya mga rudno kasta. Naparpartak nga minti aksyon no ni kapitan ti adda iti barangay hall. Padasem to man ti agchat kadakwada, Mari Anjay. Sayang dayjay. Saanon, Marilene? Ag-move on talatan. Pagkuna Mare. Saan datamot siguro nga am mo dayjay bakit? Ay, imposible, Mare. Nang runa ka, naging nadayo mo ti barangay tayo.
San tayo mo't aklos? Wen matkit di Kan saan mo't laeng datati na pan iti ayanda, mare. Iti kinaado tayo, ay siguradaw. Saan da ma-memorize ti rupa tayo, mare. Ay, nagrigat mat ngamin akasarsarita na gidya tao. Istrikto dala unay. Ay, wen nga rod, mare. Sayang ti acting skills ta. Ay, kunakman no, turnover munday ta nga aso ije barangay hall, Mary anak ko. Saanan, nanang? Apay asaanay. Saanan akasapulan? Gaputa, nakasarita kung tipudno nga akin ko iti dayjay nga aso, nanang. Ay nawaw, pudno ka day anak ko. Wen, nanang. Husto lang ti description na. Saan lang aday ta, nanang? Adapay insend na aladawan da iti dayjay nga aso. Na, kamaudyanan na. Maisubli mo ulaang ngayon iti among na. Wen nga rod, nanang. Iti kinaado ti nag-message kanyak. May samat gayam at turista ti akin kuha, nanang. Ay nawaw. Naimbag ko ta saan taan na ilawan na nangi-release iti dayjay nga aso, anak ko. Wen nga rod, nanang. Pakanan nyo lata dayjay nga aso. Tainton malampay nga umay alaan ti akin kuha. Ayan nga iti aso, ako na masimbangpat iti ayan nyo, Mary. Ay, inalan ti akin kuha, kapitan. Nasayaat mat nga ron, no kasta. Narigatan kami pa'y anang sapul, kapitan. Naimbag man, na sana pinag-interesante sa bali at tao, kat kunam nga important ti breed na. No amuyo laeng, kapitan. Ado ti agmis-message kan umaw-awag kanyak, ako kwa da kano ti aso. Sa bagay, kastamat lang ijanda na birukan da akwarta di tadalan. Ado, ti umay ti barangay hall, kaya nag-message iti Facebook page ti barangay tayo. Talaga sa bali ti tao ita, kapitan? Wan nga ron, tagikwain na ti sandamat ako kwa. Sa dino tinapanan niyo kan kumarim Lenny, di na minsan nga aldaw, anji bakit? Ay ko, nakikaaro ba lang maglakay? Nangagmukanin, kagwarwara sa damag? Anya ada maglakay? Napan kayo kano, di takabangibang abarangay. Takayat yung alaan ti lost and found nga aso. Asaan nyo matakukwa? Anya? Ti damag ko kat dagulit kayo pa'y kano? No, sino mo tinakang gamit ti day talakay? Di mon saludsuden no sino. Ti kayat ko, ibagam kanyak no pudno ti agwarwara sa damag. Ay, wala kay. Pudno ka di? Wala kay. Ang last day dyan lakay. Sa ano na mauli? Ay namari Lenny, madanagan akon. Ay, oray siyak nga rod, Mari Anjay. Ay nawaw. Ano kasta? Amo maglaangan, Maray? Wan, Mari. Jak amo no sino tinakakita ka data, Mari? Ala, amangan mo no ni Mary, tinangiwaras, Maray. Posible nga iso. Ang mas daawak no kasano anakadanon dito'y barangay tayo, Mari. Nalabit nga da ka barangayan tayo nga amamon Wano, ada nakakita ka data, idi napantay iti ayanda. Ay na, Maray. No amom laang ay napo, kasla mabagtita ko namang pampanunot. Ay, uray siyak, Mari. Nakababa inti rumor, Mari. Ay, saan talang arudi na naala day jay? Ay, apo, naistoryata pa imot. No maamuan day to'y dagiti kakabsat ko. Ad na nga iba indak, Mari. Ala ko, uray siyak Nilalakay ko mo, Mari. Kas taunay ti ungot na kanya. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti saan mo mat akukwa. Tapno di kan maibabain iti udi na.
Papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.